पाउसेद युमफम ओइबा मरु ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी खुदोंग चाद्रबसिंगदा वैक्सीन कापथोंननबा अहेनबा मीटिंग थमननबा खानख्रे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ngasi स्टेट सिंगदा मसागी मयुम लेजदबा उखा वखदा जरेकपा अमदे का हेन खुदोंग चाद्रबा मयुसिंगदा वैक्सीन कापथोंननबा अखनबा मीटिंग संगनबा खानख्रे लोइनना वैक्सीनेशन माइपाकना बागथोंननबा होनबदा लेंगकना नन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सिंगा खोसमनदोना चामिननबसु खानख्रे वाफम मरी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सेक्रेटरी राजेश भूषण स्टेट यूनियन टेरिटोरी के चीफ सेक्रेटरी चेपाव थारखे लोइनना चेपाव कोविड-19 की लाइचत संदोक थेंगनब होनबदा मसागी मयुम लेजदब उखा वखादा जरेक का हेन खुदोंग चादब मियोइसिंग असेदा अयन मियंग चंग दरकार ओइ हरब मियोइसिंग असि अयामन मसागी सक्ताग सेना चिंग अमत लेतब मरमना वैक्सीनेशन तौनब रजिस्ट्रेशन तौद खुदोंग चादब कया सुमयुगनरे मरम मरी लाइनब डिपार्टमेंट मियोई कांग्रुप माइपाकना वैक्सीन कापथोकपा याननब नन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन खुसमनदुन संगसिनब तंगाई फदे आइना फंगतोखे नागालमरोमद लाइंगाकना लौखोंग सेमद्रिब हार पीद्रिबसि लौमीसिंग सिजरो हारिब्रा इंडिया की स्टेट सिंगी मनुंग द चाथोक फजना पुथोकपुगी कृषि कार्मन एवार्ड फाउब फंगलिब मणिपुर द इकंग थोकलब याबगी मिपाइनरिब सेरक अस्ता बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की लौमीसिंग दे हार मतिक चाना फंगदबदगी कोक त खुद हामनरे लेंगा की थौसिल लौमीसिंग सुजा तौ हाइबग चप मानरे आइना कुंबी अर्बन डेवलपमेंट कमिटी KUDC न फंगदोरगले KUDC की म्यूसिन गसी कुंबी अमदे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की अति असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंग द लेरिबा लौमीसिंग कोइन चतुन उनरब की पाउथंग सारुक मोइना वाफम मसी KUDC की सेक्रेटरी वहिंग रोकिसान सिंह न खुदेक पीबा चरोल अमदा फंगदोरखिबने सेरोल असिना मखाताना हाई खुगा तुरेल कुंबी पाट अमदी RLI की वाटर पंपिंग फैसिलिटी मतिक चाना लेजरबसु इथाई लौखोंग संबीदबदगी कुंबीद लेरिब लौकोन क्या मुक्ति लौकोल तंखाई मुक्ति नोक चुदबदगी इकन थोकलब याना लेरे लैंगानसु सोयरबसु महौसानसु थौजान बिद्रबसु MLA पांड्रब कुंबी AC द लेरिब लौमी सिंगदे वकत फमसु लेते तौफम खंगदना अवाफम द खोइरांग खोइसावनरग लेरे तुरेल मदी पातगी वाना इसिंग चिंकलग लौ पानब होनसरिब लौमी सिंग खराखक्सिंग फाउब ngasi फाउब हारमतिक चाना फंगद्रे इसिंग सुलैत्रब हारसु फंगनद्रग लौ करमना उगनी पोथोक क्या के पोथोकने मसिदा मणिपुर लेंगाक अमदी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट न करी तौनरब लेरिबनो अन लौमी क्याना वकनरगले आइरे मखा तरकब अतोप पाउ अमदना इंटरनेशनल फ्लाइट की अथिंगबा सांगदोखरे लाइबाक असिदा आउजिक ओरिबा कोविड-19 की फिबम अमदी लाइचत असिगी अहमसुबो वेब अमुक मयुंगरकबा यारिबा असिदगी ngaktoknanaba लाइंगाना लौकटपा सेक्शन थौरांग की सरुक अमोइना जुलाई 19 इंटरनेशनल फ्लाइट सिंग पाइथोक पाइसिन तौबदा लाइरंबा थिंगबा अदु मखातन अगस्त 19 की अहिंग ये फौब सांगतोलगनि आइना लाइंगाके ख्वाइदिगी वांगबा एविएशन रेगुलेटर ओरिबा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA न लाउथोखरे वाफम असिग मरी लेनन डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन DGAC न थोप चेरोल अमदा अगस्त 19 की अहिंग ये फौब इंटरनेशनल फ्लाइट सिंग पाइथोक पाइसिन तौबदा अथिंगबा लाइखिगने अदुमानमक हारबा अथिंगबा असिना कार्गो फ्लाइट सिंग कोंसिनबा तौरोय लोइनन अखनबा फ्लाइट सिंग तंगाई फदना मतम की मतुक इन सिल लांगदुना पाइथोक पाइसिन तौबगी आयाबा लेगनि हाइना फंगदोके लाइबाक असिदा कोविड-19 चांग लेपतर वांखलपगी मखातना संतोरकपा थिंगनन पलेगाना लौखटपा सेक्शन थौरांग सिंगी सरुगमा ओइना ममंग सही की मार्च कुलुमदोइदगी सही असिगी जुलाई 19 फाउबा अखनबा फ्लाइट सिंग दतन अतै इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट सिंग पाइथोक पाइसिन तौबदा अथिंगबा थमखिबने लोइनना अथिंगबा सि लाइबाक असिदा कोविड-19 की अहमसुबु वेब लाकनि हाबगी मी पाइबा लेबा अबदे तोंगान तोंगानबा लाइबाक सिंगदा दलदा बेरेन सोखलिबा असिगी येंगलगा सांगदोफैग वरे पसि लौरखिबने लाइचत असिना मरम ओइदन इंटरनेशनल बॉर्डर सिंगदा लांथोक लंसिन तौबदा अथिंगबा थमदुना लाक्लबसु वंदे भारत मिशन की मखादा अखनब फ्लाइट सिंग सिल लांगदुना पाइथोक पाइसिन जो तहलके लोइनना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन MOCN यार बुबल पेक्सियमदन अफगानिस्तान बहरेन बांग्लादेश भूटान कनाडा इथियोपिया फ्रांस जर्मन इराक जापान केनिया कुवैत मालदीव्स नेपाल नेदरलैंड नाइजीरिया ओमान कतर रशिया रामंदा साइटिलिस श्रीलंका तंजानिया यूक्रेन यूनाइटेड अरब एमिरेट यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अमदी उज्बेकिस्तान सिंग लेबाक 13 अमसों लेबाक असिगी मरक्ता अखनबा फ्लाइट सिंग पाइथोक पाइसिन तौबगी खुदोंग चाबा लेहनन वसिल लांगदुना लाखिबने सेंट्रल की रिजर्वेशन पॉलिसी 2021-22 के सेशन दगी चनब आउरगनी NTA
मेडिकल तमना लौगदौरिबा NEET entrance examination gi examination ki hawra center na all India quota scheme gi makha seat kunga taret OBC ki reservation piba amade sada tara EWS da piba haba policy adu kumjali singani kunma thoi dagi kumjali singani kunma thoi koni thoi dagi session dagi chanaba hawra hana national testing agency NTN fangdokre center ki maike dagi academic session 2021-22 ke medical tamna balau kotoriba NEET entrance examination the order other backward classes OBC ki sada kuntaren reservation piba amadi economically weaker section EWS ki da sada tara piragani hana sayola sigi sagol senweta lauto ke bane center ki work from asigi iroidana ngasi national testing agency ki maike dagi su iroidana ngasi center ki policy asi soidar chatnaragani amso entrance examination asigi reservation ki matang asi semdok semjen tawbiki tangai fadaba leibam baramna information bulletin su anu am puthok lakini ena fangdokre all india code scheme asi hauki bakumja lising amaga sa par barfutar ki matamda supreme court ki directive amagi makada sem ki bane scheme asi ki makada all india na low medical entrance examination singda undergraduate courses ki oina chada taramaga abadi postgraduate courses ta chada yangai gi sit khaktuno sothaba kanglup sing tamhana baki khutong chaba pi bane scheme masigi makada leba kasigi domicile pibam hairoi amana state amada hekta tambagi khotong chaba piribane loinana anoba scheme asigi makada undergraduate course ta khaktula leiba apun basit ki sada taramanga asigi munung da schedule kas ki sada taramanga schedule tribe ki sada 7.5 OBC ki sada 27 EWS ki sada amadi person with disability ki sada manga khaklagani haire India ki nupi hockey team sahi nifuga mathoi ki matung da hanbo in Olympics da quarter final sang bangam gre India ki nupi hockey team na polgi aroi pa match da South Africa pa mari ahum da maiti ba pira ba matong atheng mara sana ki ba match na Great Britain na Ireland bo ani suno da maiti ba piram badagi pulasi da India point taruk phanglaga mari suba position ta dun sahi nifuga mathoi ki matung da Olympics da quarter final sang bangam gre India amso South Africa na ngasi ayuk sana ke match asida India ki striker Bandana Kateriana hat-trick chanduna mari home to maiti ba piram laga quarter final sang bai khudong saba phangke bane India ki nupi team na quarter final sang bana tragana sang dabagi lebak asi Great Britain amasung Ireland sana ki ba match atu da lep ki bane match adu karigum Ireland na mai paklam labadi India ki team quarter final sang bagi khudong saba mangjaram gada bane ado match adu Great Britain na ani suno da maiti ba piram bane India amasung South Africa na sana ki ba aroiba group match atu da Indian striker Bandana Kateriana sana bagi mari taraga tare amasung nifa panchuba goal ahum chan bangam ki India ki maike digi atopa goal aduna match kontraga ni thuisu minute na ha oiribi sanaroi neha goal chan bangam ki match asi India ki oradi mai pak taba yadaba match oibana akan balamba pirakhibane South Africa ki goal sing aduna Terry Gillespie taramanga suba skipper Iren Hunter kontra suba amasung Marijan Marais kontra panchuba minute chingda chan ki Indiana full A da match mga sanabada match ani mai pak to na point taru phangbangam ke Indiana pulasi ki ahuba match ahum thangna mai thituna lakhibani ado match ani thangna mai pak to na quarter final changbagi khudong saba am lairakhibani India ki nupi team na Tokyo Olympics games ki hockey masana asida quarter final jawbana tragna yahuda ki marai ba kado Ireland amasung Great Britain na sanagada match ado lep kada bana ngasi no widagwaram phawba ngai ba takhe Indian nupi team ki marai ba lep kada bana midangwaram ki match adu da Great Britain na Ireland ba ani suno da maiti ba piba ngam ki badage India ki nupi hockey team asi Tokyo Games asi da quarter final changlak pare India ki nupi hockey team na quarter final da pool B ki toffer oirake ba Australia ka ningthau ka ban bita sana ragane Olympics ki puari da team asi ki kwari ki fajaba performance ase kumjali singa ba sapan marfo Moscow Olympic Games da semi final jagdra mari suba position takhiba asina kwari ki fajaba oire Assam amasung Nagaland state ani na ngamkhai saruk tagi security force sing lokthok pada yana khre Assam amasung Nagaland ki marakta ngamkhai ga mari laina na chayet na ba kya lairiba adugi matang da ka hena ungkhana ba thorak tringai mang oina state ani na ngamkhai gi sarukta deploy torba state security force sing lokthok pada yana khre ana nakal ani ki weba joint statement amana phangdorakle Dimapur da ngasi Nagaland ki chief secretary J Alam amasung hakka thak manaba Assam ki Jesno Barugan Assam ki education minister Dr Ranos Pegu amasung Nagaland ki deputy chief minister Why patron ki mamang da security lokthok page zero ladu khotek pinake Amarom da Assam ki minister Hemanta Biswa Sharma na phongdok ki bada Nagaland amasung Assam ki marakta ngam khaiga mari leina ungkana ribasing adu ki boroisin purakna balipa kani ki chief secretary singna paikhalak le bathabak sing yamna sing thani ngai oi Stendani rangam khai ki matang dum khotna bagi tawdok sing thogalak tan bagi tamakta yamna
jana cherol ama khuret pinakiba asim yamnasu puning thawgatpam thoge asamnasu jumthangnariba state chinga matam pumbada nungsi chana leminaba pame karigamba matamda wakhal khanthapa watpadagi pamdaba thodok sing ek thokle masi matung tarakpada thoknaba miyamna hona gadabane security force in sujariba makai ngamkai gi saruk ka mari lainaba wafam singda ahenba miyeng changduna amade wakhal fatraga thabak tawgadabani aire delta variant na china da chaithing piba horakiba asi yamna section ba mathautai WHO China amasung Australia da COVID-19 ki anoba variant delta na chaithing piba horakpadagi mafam karada lockdown thamjinba hokraba matuk World Health Organization na film asiba yamna haksina lokbaga loina na delta variant amadi hanage COVID-19 ga punchen adun anoba variant amba semlak tangi mang oinana laibagani mangda jamna section da thabak paikhatpagi matam oire haire China da su India da ihan hanna identify tawkiba COVID-19 ki anoba variant delta na chaithing piba hokraba matong mafam khara da lockdown thamjinba hokrabane China gi Manjiang city da laiba international airport da ihan hanna oina delta variant ki case ase thengna khibane case ase hek thengna khibaga Manjiang city da lockdown thamjin khibane ihan hanbo oina airport cleaner ama delta variant positive forum laba matong makatana test torubada atopa nipan su positive forum ba thengna khre hojik phawbagi oina city aduda punnamiyo chanirom delta variant nahalamba yabagi akiba leire Maramaduna China na hiram asida ahen bamiyang sangduna tabak paikhat autrabadi lainha laisat asigi anopan mutation amma maram oraga malemge laibak singgi mamang da amuk to oikitrib mong da saitheng pirak pa yabagi akiba lai abase kudemak na kauroi da bane maram asina miyam na so laina laisat asibu taraina loroi da bane haire World Health Organization ki emergency director Michael Ryan phangdoki bada delta variant asimalemge miyoba khunai da jamna chawna singdharakli ba akiba gi masak warba virus makalamane virus makalasi nong manomagi mapanggal kan beheng kalak paman bagi pibam amada lakle China gi one city dagi hana nahura kiba corona virus dagi delta virus na mapanggal jamna kan beheli aibase lebak miyam na khangdara bo wafa mamani marmatuna miyam section si aire maka tarakpa atopa pau amadana Berlin da nongbai kapagi thawdok da miyot mari sokre German gi konung Berlin da leiba store magi manak nang da thokiba nongbai kapagi thawdok amada Miyoi mari sokre ana police officers na phangdok kibaga loina da thawdok to senare pe miyoi phana na bagidamak akan bambong do honari aire police gi makok thongba official amana phangdok kibagi matungina thawdok adu Berlin da leiba store amagi car parking da thokibane kari maram gi damak sakhang to miyoi adana nomai ka pagi thawdok cha thakibano aiba haw pawbagi oina de khang bangamdre thawdok adu da senare pe miyoi phana na bagidamak mari deina basina honari athoba matam da senare pe miyoi phaduna legal gi oiba charak pinana ba hona gane Nongmai kapagi thawdok aduda sokrabasing adugi manungda ahum no pani aduga amana no pine thawdok aduda soklaba no pa ahum adugi manungda amadi thangna thinbadagi dakpam su leiramke hiramasi gi matang da bari leina basing CCTV footage sing lokotuna yangsin bagi thapak akan ba maungda sathari ena makatana phangtorake COVID-19 thengna ba center na state sing da lupa crore lising amaga chanipan kunganipan pikre center na emergency COVID response ki makada COVID pandemic thengna ba hojik phawbada state sing da Lupa crore lising amaga chanipan kunganipan pikre Union Health Ministry Mansuk Mandabian aiki emergency COVID response package dagi sada taramaga central government state sing amasung UT sing da COVID-19 thengna ba sinana ba thakre package asina health infrastructure phagathan ba amasung COVID-19 thengna ba mateng oiragani tuidamada Mandabian ai masi package adugi apunba senpham ge sada taraga mangane masina lebak bumbage health infrastructure phagathan da mateng oiragani India da COVID pandemic ani sub web mai naringa da finance sinaduna virus asigi sathariba vaccination drive asi hena khongjil jangan lagane India da sathariba COVID-19 vaccination asigi coverage July kuntra pawba crore nifuga tagi henkre Manipur dagi ani pass tawre UPSC na Louduna pangthokkhiba combined geo scientist examination 2020 da naha oriba Manipur ki geologist ani qualify oiruptuna pass tawre ngasi lauthokkhiba examination asigi result da punna candidate humpudra mapan khangtpada Ukhrol gi Sihai village dagi nganauni khangra apokpa tuisem khangra apokpi myopic khangra na khumpuga tare super ring da maipa lakhiba kalwina ukhrol gi sana gaithel village dagi Merin Singh angkang apokpa Ramyo angkang amasung apokpi amana angkang na ni humpuga nipan super ring da maipa lakre makhoi ni mathangsin at Delhi University gi Hansras College amasung DM College of Science dagi graduation loirba matung da Dharbat laiba IIT ISM dagi technology da master pass tawrakhiba mahiroi singni aire atopa pau amadana sansa hena chanadaba apel tawkhre
Meghalaya government da yauriba BJP Minister Sanbor Sulain state asigi miyam da chicken mutton amasung nga jauna atai meat ki mahung singdagi sansan hena jamna chananaba apel tauke. Minister asina ahai democratic lebak amada miyam na makhoi gi apap masing sabada ayirapal lehloi dabani irai numita pawmi singna uangang latuna Sulain aike. Miyam bo chansa hena chananaba puning thogat pa asina BJP na san hatpa thingani aipo bokhalol ama miyam da lainariba asi ko han bangam gane. Assembly Mikhalda Humla Kanamai Paklaba legislature Asina Aiki Madude. Aruba Cattle Protection Bill na Maghela the San Purak Pada Aid upon land and Magna. Asamgi, Minister Amanta Beso Sarmagawari Chanaragane. BJP losing Basi, Hoki Besol, the Cabinet Minister of was a Louduna Animal Husbandry Minister Waribane. Aruba the contention Asigimar Webau Asiba Paudam Zariba, Maribalocal News YouTube channel Amadibes Pes Asedagi, Young Bidu Pupama Potagazari, Senela Senatom the Kanarabadi. Subscribe to video version subscribe to video like and share to bisco we gonna put po amukha na thagasari